Imamo neki čudan kombo ovdje na botu, imamo Chose Master Yi Malphite jer mi je lik uzo Yasuo. Ja sam glup. Ja sam Jesus Christ. Dobro, ja učim tomu sad igrat. Ne znam kakve su mu ovo rume. Ne, ja učim tebe. Dobro, okej, prvi korak, moraš kupiti Relic Shield. Mislim da jesam. Vidi. Vidi ovo. Dođi ovdje, Vidi šta radi. Vidi šta radi. Ne, pederu, ne, šta radiš? What the fuck? Odi u kurac. Dođi mi tu pomoć, brzo. Neću. Daj, dođi! Nisi smiješan, kuš neću uopće snimat s tobom više. Ti si mali feget. Tu dođi, brzo. Pičko mala, ajde, Napad dođi me. ovdje. Ne, Jebim lom se si. mater. Tu dođi. Okej, mrtav si. Ne! Mrtav si. Oprosti. Ti si dobra vila koja uvijek uprava. Evo me. Oni su Da te imaju. jebem. Treba ti malo energije. Ćeš trestat s tim. Neću staviti ništa od toga di psuješ, neću uopće staviti di psuješ. Ovo lupi ga. Pa lupam ga. Nemoj ići na njih, bježi, kojiš umrećeš. Ovo lupi, ajde. Ša? Ovo. Joj, Ajde. ja sam tu crven. Pa, Bježi! Evo, mrtav si. pa, rekao si mi da bježim i bježim. Okej. Ja sam Jako ga... si dobar instruktor, lupa. Ajde, na njih! What the fuck? Pa, debilu! Zašto sam to rekao? Sad ih napravim. Aj, kreni! Idem. Vidiš ti to. Sad na nju isto, ajde. Golka mi, ne mogu se micat pad! Luka me, ne mogu ništa, ide mi sam naprijed. Ja pričam posvuda, jebate ne! Ne mogu upićati milijoni! Pa bolje igra kompjuter nego mi. Ne mogu kontrolirat! Fun fact ljudi, ja zapravo igram na kompjuteru od brata jer moj je za kurac, moj se doslovno raspada. Tako da... Moj najbolji kompjuter ikad. Da, vidite ovaj sočan FPS. What the fuck je ovaj game, ovaj kod igramo na fucking botove, ovaj lik je level 2. What the fuck? A, ne mogu se micat! Bilo free. Okej, nije bilo free. Pa ja sam se flešao za to! Oh shit! Oh shit! Okej. Ajme, nervira me ova Jebo te, muzika. idi naprijed! Nervira me muzika od Warwicka. Shit, evo ga Warwick, bježi, na njega! Hahaha, sjebo sam ga. Luka, šta tu gori? Šta gori? Oh fuck, već ti full vruće, kompjuter dimi se. Čekaj, idemo u MSI. 90 stupnjeva! Mogu mi izdati, Luka! Mogu mi izdati! Čekaj, idem vidjeti. Okej, Toma, zašto stojiš tamo? Odi ovdje i farmaj. Pa nisam na farmi da farmam. Imaš level 6. Na njih! Baci se Toma na njih! Ej, Toma. Ništa.
Daj se, debilu! Debilu! Ne, Toma! Ne, stani, spasit ću te. Ne, spasit ću te. Spasit ću te. Ne. 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 Shit. Ja sam jako unsatisfied s ovim gameom. Zato što vodimo fucking 17-8. Ja tebi puštam da sam ideš u bot, ja ću tebe spektatat. Jedem AFK na 5 minuta, može. Ok, what the fuck se upravo desio? Ok, idemo, molim briga. Ne, nije penta. Nije toga čas, zašto ovo nije bila penta? Zašto sam ignite jedan pojma? Pičko materi. Dobro, vrati se, idemo biti čutalište, vrati se! Što bilo, svaka čast. Ok, ja sam je upravo uzao sve. A jebite se svi, idem u bazu. Daj, gulaj da nemaš FPS-a. Aj, jebe ti mater!